une fois encore de plus inde mojo bere amende assistance humanitaire d'urgence aray men salmini on men hiwri ko nokko kala kawnir don aray de wondi be nenirabe meden be kubiya do don wande saaji fejudi wonno ko yewdude mabbe fi ko fewti o gedal jo ko tawata ko jiwo mabbe jibini acci yebbitaaki anda ko jiwo ko gorko fejjini aray ko nder dum holluden tigiti gon compassion e tambitande aray ngandintinay il fut un temps wobbe go wonno ko noddien holliti en tigiti jom ibe faalete wallita golbe aray kono haaka wondo ni enen e mabbe en humpundiral fi ko fewti on haaju don parce que si goddo wi no faala ma wallitade ma no faala wallitade goddo mo wonda tambitade a watta mo pression inna mo tigiti gon addu nyande ko am foduno aray ko nder dum menen e mabbe men yewtuno men hollitibe dum kono malheureusement men famondiral e yewtere kambe tigi be immi kubiya hewtiri labega dans l'espoir ou bien dans enobe famirno wonde haray pura din hewti kono hari hewtali woni do ha famondiraka pratiquement kono alhamdulillah rabbil alamin me wonde mabbe do ha harbe faalama hotude harbe fokkiti kono yewta hakkunde ka ONG ton fi ko fewti situation mabbe on fi ko fewti ka o jiwo kumbobu hundo inna wata be accitire ni tabe yaruni ara yewta ton ha relance situation mabbe on ara ko nder dum woni ko tantirabe mengo madame Matu o ben kadi holli tambitande iwrunde e ben tantirabe men don ara woni ko be hewtini en e balle do ko hewtintembe joni kambe kadi e nenirabe meden do fi ko fewti o bobo do tawata yumma ko fejjini aray hino do balle hebide den aray nganintina hino do en hebi do basalle fi ko be yobora aray do hino do basalle et ça aussi hino do basalle on aray hebani be do bidon nebbanture bidon nebbanture 20 litres aray c'est un peu ça ya photo de yaltine ala aray hino do bidon nebbantiga madam nebbanture mo 20 litres do biro ko dokko tigani aray no kadi ko fi maafe e o saku maro do aray e o carton papu do ko fi bobon fi ko wallitora kangure makko aray o carton papu do aray ko dido o carton papu do o dokko tiga do e o basalle do aray teddungal mon ko dum do woni ko hebi e der balle ko men hewtina kon aray ko teddungal e modon nani jarama albarka Allah wadi ko lutti ko barke aske yalla beydan okkorbe yalla bantu on ka golle mo yalla firto aske dumba kata on walli o bobo yalla okkoron ko walla yalla firtan aske dumba masiboji yalla beydu ka jettado jarama albarka fotane mi weltani ke Allah mi weltani ke yalla bantu on ka golle mo aray ko teddungal e modon mbale teddi jarama albarka Allah beydu ka jettudon do Allah firto aske dumba kata mi weltani ke on fota mi weltani ke Allah mi weltani ke mi duyi ke mi weltike yalla okko baraji ballanga yalla okko baraji ballanga mi weltani ke monsieur Abed mi weltani ke harawana seeda non harawana seeda yalla ulando reno ayna bisindina on e julbe Allah be haray on acca hakke kadi haray wona dum non tun rabi yobe no men jawle haray 300 000 ba hinode do 100 000 200 300 000 d'accord haray di do wattugo e paasi ha son hewtoy ton ko watton kadi dépense fi maafe ko nanta se modo nani haray ko non watti takki e koko hebuden do modi on jarama maram toure mi weltani ke Allah mi weltani ke monsieur Abede yalla wallu on e golle mon de yalla bonnu feere aybe mon be jarama albarka mi weltike fota ha ka weltare hattata do jarama ko mardo o fewtitemi mi weltani ke wona belan sabbe ko ha do mi weltata merci beaucoup haray weltani ke tantima to fi ko fewtinga ballal o kala faalabe be wallitade tambitobe kadi haray vraiment ko sadi ko toli haray vraiment ko haton jimbe balle fota non parce que nganitina be do à part au bobo do be macci fay be jowo nyama be ka flawa merci à tous nos partenaires merci à Tantimatu et Sadia kadi merci